हली न्यंकया नेवा क घना शनिबार बसन्तपुली प्योकोगो हली नेवा दिवस हन हलियंक थिथि थासे सोना चोपी नेवा समुदाय पिन्त छप्प छदि याको तातुना हली नेवादी हनावया चुंगु अर्गनाइजेसन या नेपा च्याप्टर या गोसाले मंगलबार छको पत्रकार सम्मेलन बसन्तपुरिया दबली शनिबार अगु दिवस हनेको नेथना ब्योगु ख ज्याजोले नेपाल भाषा व नेवा समुदाय स योगदान ब्युपी चामेस्त शिर्पा बिया हनेन जान यागु ख पत्रकार सम्मेलन नेथना ब्योगु ख अथे उगु ज्याझो स लोकोहम मिहालामी मधुम रमेश ताम्राकारिया नाम निसुनातगु शिर्पा न नफाखुसी लल्हागु ज्याजुला हली नेवा दिवसया निखुनु नेपाल व चीन निगुली मोहडा सगरमाथा या तालक गयादिम मिसाम पत्रकार कल्पना महर्जन यातन शिर्पालिसे हंगु ख ये महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर साकिया मु पासी न्यागु ज्याजो छ छगु विशेषांक न पितेपज यातसा नेवा नेलवापी मलके सुन्दर डाक्टर महेशमान श्रेष्ठ व परराष्ट्रविद हिरणलाल श्रेष्ठ थे जापिसन बोती कयादिगु ज्याजो छ विश्वका नेवार चुनौती र अवसर धैगु विषय अन्तर्क्रिया ज्याजो न जुगु ख ज्याजोले नेवा साहित्य लाग्या योगदान बियादेपी प्रखापिनको किपा बोजा नेवातेको तजिले जीवन नसा चोलाए पस नाजापी कलाकारले चाहिँ संघ संस्थापिनको नेवया दोको सांस्कृतिक ज्याजो न जुगु ख सन् 2018 निसे मार्च लिपाङ्गु शनिबार दिन निसे न्याका वयाचुङ्गु उगु दिवस थगुने कोभिड या हुने दिके मागु ख।